noneho ijya mukuru riratashe kugeza ubu ngubu M23 yamaze kuba yakigarurira umupaka wa Ishasha, aho bivugwa ko kugeza ubu ngubu uduce turimo nka Ishasha, Ndumba ndetse n'ira misozi ya Kiroki twabashe kuba twakwigarurirwa na M23 mu mirwano yongeye kubura ku mugoroba w'iki cyumweru, aho M23 yakomeje kugenda ikubita inshuro abiganjemo abawazarendo, dore kana aribo babashiye kuba babasha guteza imvururu cyangwa se guteza imirwano. Rero reka nkubwire ngo uwo utari wakanda subscribe nyaboneka yikore mu bambere kugira ngo buri gihe cyose dusohoye inkuru cyangwa se ikiganiro tujye tubasha kubana 5 kuri 5, ndetse mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV ujye ubasha kubibona mu bambere. Reka tukubwire ko rero twese cyane tutagutindiye M23 yongeye kwigarurira utundi duce ndetse inatwika ibifaru bigera kuri 6 inyuma y'imirwano yongeye kubura hagati y'igisirikari cya FRDC, igisirikari cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'umutwe wa M23, naho mu gihe agahenge kari kemejwe n'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo katabashe kubahirizwa n'uyu mutwe wa M23, aho ugenda uvuga ko wo udashingamye cyangwa se utabongamiwe n'ibyafatwa n'inama cyangwa se inteko yaba yashizweho n'u Rwanda cyangwa se na leta ya Kongo, mu gihe Felix Tshisekedi Antoine Kilombo atari yemera ibiganiro hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikari cya M23. Umukuru wa M23 Lawrence Kanyuka yagize icyo bitangazaho, yavuze mu magambo ye ati ntago tugomba kuganira n'u Rwanda, ntago dukwiye kwiharira ikibuga, cyane ko na Kongo ifitemo uruhari ari nayo ifite uruhande runini mu kuba yakemura iki kibazo. Antoine Felix Tshisekedi nataramuka yemeye ibiganiro hagati yacu ndetse n'impande zombi, hagati y'igisirikari cye n'uruhande rwacu, turaza kuba twakora ibishoboka tumwereke ko byose bishoboka ndetse ko nicyo tutari twakora tugomba kugikora muri aka kanya. Ibi biravugwa nyuma y'uko Sadeke, akanama njyanama kashinzwe gukontorora ziriya ngabo za Sadeke Samiri, kavuga ko kagiye kongera ingufu ndetse n'ibikoresho mu byo guhangana n'uriya mutwe wa M23. Afurika y'Epfo tubibutse iri mw'uyu muryango wa Sadeke, aho bivugwa ko Afurika y'Epfo nayo igiye gushira ingufu mu kuba yakohereza intwaro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe M23 yagiye rero yigarura uduce tugiye dutandukanye, inabasha kwigarurira ibirindiro bimwe na bimwe bya igisirikari cya Kongo FRDC. Kugeza ubu ngubu birimo kwibazwa mbese M23 yaba ari cyo gihe ngibe yafata umujyi wa Goma ndetse ifate n'urundi ruhande runini kuri leta ya Kongo cyangwa se ku gihugu cya Kongo, kugira ngo Felix Antoine Tshisekedi yemere ibikubiye mu masezerano cyangwa se abe yakwemera ibyo M23 isaba, cyane ko idasaba ibihambaye, yo ikisaba na amahoro ndetse no kuba yahabwa agace kayo ikabasha kwigenga, ndetse ko banabiharaniye mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko ahenshi M23 yabashije kuba yakigarurira ikoresha uburyo bwose, ikabasha kuba yateranya inama zigiye zitandukanye mu baturage, ari nakibabwira ko yo igomba kubacungira umutekano byanga byakunda, nta mwanzi izemera ko arasa ku ngabo z'igisirikari cya M23 ngahungabanya umutekano w'abaturage, dore ko M23 irwanira uburenganzira bw'abanyekongo ndetse n'abanyamurenge by'umwihariko, ikaba yo ikishaka ari amahoro ndetse no kugarura ituze hariya mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko igisirikari cya Kongo FARDC cyagiye kigerageza kenshi kuba cyashaka guhangana n'uyu mutwe cyangwa se kuba cyawugabaho ibitero, ariko ari ibintu byanze burundu, bikaba byarabaye agaterera nzamba, aho leta ya Kongo yagizana ibisirikari bigiye bitandukanye, abacancuro b'abazungu harimo Sadeke, ONU ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, aho byagiye biyihereza intwaro, ariko uyu mutwe wa M23 ukabasha kwirwanaho kinyamwuga ndetse ukabasha kuba wasubizaho ibitero kenshi ku rugamba, ukabasha kuba wabambura intwaro zigiye zitandukanye, dore ko M23 yitangaza ko kugura intwaro
intwaro kwa Kongo ari amahirwe cyangwa se ari nk'ubufasha iba yihereye uyu mutwe, kubera ko mu mirwano yagiye itandukanye yahuje uyu mutwe n'iki gihugu cya Kongo, M23 yagiye yigarura intwaro zigiye zitandukanye harimo amaburende ndetse n'indege ikabasha kuba yazishumika, amamodokari yo mu bwoko bwa CK4 ndetse indege nyinshi yagiye izihanura. Kugeza ubu ngubu rero uyu mutwe wa M23 harimo kwibazwa ibintu byinshi, dore ko Uganda nayo yatangiye kunugwanugwaho ko ifasha uyu mutwe, ari nako itameranye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru yo kuba Uganda yaba iri gushamirana n'igihugu cy'u Rwanda rwihishwa mu buryo bwa politike, yo turaza kuyagaruka mu masaha ari imbere. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha